Murio bamasaba mwesi mwenayo ise kama sinadokas kimono umwakansi wa programu lo masaba to the world aisha nezi ni programu ino nenga nake nisile umukeni umhulnabi umubaha ano mulohobo lukhulu lwa parliament namwakanile khulehuba khwakanihila hanyuma awalmalani byesanjila khubola khofenga bamasaba ate sitsilo she programu ino shishesheneso khwakanane khukanihe khukhebusane khulekanile ibintu byefefenga bamasaba sina shesi khuli khukhola khubona khulokhobasawo kiminyongo kefe kimisamba kefe fekhwebisatsaka khurye manya khukanihatsaka tsingano khwapatsa kiminayi ibindu ebisiliwo kali sibisiliwo nari khole khuryena khubona khuri osisimusa osisimusa khukhobasawo program ari mbalomba ndi mukeneli nafe kone programu yasimama papa nakhwakanile Urio muleme papa omwenole mwana arise kulanga papa wanyala bakuka kukendesa bakolesa bankendesele ari manye ibule siba masaba iwe nano wanyala nabi dokasi ise numwana mu masaba nganamire yala munda ya mvuya musifosi walanga bali Butiru lisina yese Wakooli Godfrey umwana wa Situma Joni umwana wa Myange Joseph Myange wa Oyimbwa kana musikuka sheba bibi Butiru Urio in the member of parliament ukikile babandu Batiru mukoko belina ukwamile yala kumiko kwa bilimwe mu utima paka 2026 shalero sinondwe kumikoyo umwana mu masaba kubandi wandinire ukana holubye mu masaba ni weekend wase isinami moko esini nga halo kali habikalita aba masaba ukana bihumanya ulu masaba waanda liko binamwe watimire Buganda wayikiseno imono nga mumanyire ulu muhana mu masaba ife mukimira era kuita kola munde bisiro ni halemeyi silishangu bamasaba kufikirisa we hala munde beyinga swanda liko bahwa bufunisi liko bilisiro kuwandira mwidwaliro obalwa masaba esibalanga bali kwemira kulubaota nenga nemehirera kulwanyi binyinyi byafu so liko bile bamasaba ilyo nalimala mumwiko kwa 2022 nganamalire pisele era neza buli mundu wabone era nemiha paka binyinyi byafu so liko bile naliyana ulini bamakoki beso hebuliraho bamakoki nabakalina bahesa wakina abantu bataru unfortunately bakokiwa semu yange wero amala kumulanga oni bakokiwa sebali Joseph Miyange yaliwo ni bamakoki bakali nga badanieli ni bamakoki bakali nga bakabuha bali Butiriyo bali mu border stage bakulisa kamafura era imbalombere ndi isi bakenderawo twese kunyala hakenda lukendo lutwelata nikuelesa wele ni babandu befe munzira tsindura tsisi abahoma so mbesa mukamandi bamakoki simuli ndife nga bamakoki belilingiro byankume bili kuli bamakoki besambo era kuli baramba ni kamani mbapilise ni muyonge era mu December mundi ni program ndakutsa meeting nga bamakoki bili kuone ingisi nesi kunyala kwa planning la kutsotwana ndife bamakoki ni bibyalo byefe bitsomitse so mbakanisa nabi bisera bye kuramba era bisera bye lukosi lemba kana nabi abo bamakokinyana nabala bositaho bakali ari disindi ngahalo tsabuleita wo khusoma wasomaho namwe nawe wewoma ngane bafura bukali bewoma wasomaho ne wasomera wamanyi nasomaho ta ne nasoma uryo isomo lyase nantandikira mu isomo lyase balanga bali Bibiyamba primary school nga luna kulesha lero no ngani bakala kama gombola kwa mu Butiru sub county nesaya kuli muri gombola liso balanga bali Makenya sub county okone kwesi natandikira kumusingi kwase kusoka nati matimahe ndio ngano ubone kama somero bisere biko masomero keso somera musikaba ngasayi era shalero sino ulira bandu habalira bali kama somero kama bifo somazikira mu masanza bahalaza kama sanza kwetsa kwabimba kama somero ne kwekhala balala kwekhala zika misala re kulira kwa hala musala kwa bakumukuyi yefe bisibi na byasi atsatsa kamubi mu kuyiko yekhala musomesi wasomesa ifulanga yipa yisomo manyoro lya kamera basikula mwa hala mure
malota kono okusomera kwesi wakola kule okwasoma nga namile kuli amboko okwama kumwiko I think 1999 around there nafuna ekhabi khotsa osaba bembale wandayo mayi wase unfortunately wera wamulanga wali umusakhulu mayina Steven wera mwesi umulosilayi wananga walomali itsotsionjekho lisomo lye mutawo kanolileyo bakhakakho nabi walomali banakhakakho khunzisa banamba interview banzise mupitu nesima lisomelo lyekhaleyo lyakhaba lyabaswatsoma mumbela tsindayi basomesi befwe baba serious era nga bambele interview ta P5 era nabiro natya mu P6 lisomelo lisi balanga bali Agakani primary school lyabazikembaleyo nga namatala ne amwalo ne unfortunately bisayi sisirambata so nga namilaawo ganubone khumenya wakhotsa nebasenge nimbera omwana omutuwa salekha mumaka kulima babandu banne babana banne basani babili ni bakhana babili nengesaba omutuwa nengesalekha mulukoba lwe isipapa ila bakhasinga benga bataru nenga mayi niyabe niyo omutu so ganubone lutete lwe babana batuwa nebasendi wakhotsa sabambirisa bulayi ta kuli namala khupisi nalekula tsimbilo nakobola muna mushalo wamayi nga netsile mushalo natsa khwisomelo esi balanga bali Busumbu primary school ebusumbu iyo nafunayo ekhabi narangirira bashase nga head boy era nasomele lisomelo lye Busumbu iyo nakhakakho mumbela tsebatsingumone nabirabile mubulayi bwene nakhola endye nabira mulibile mwana nga remember oryo so khusomakho khwasukho nasoma namala nga namilawo natya musinia wanu khasomelo khabe nga akili muntu iyo bakhalanga bari Citizens High School khaba omusakhulu sake omori khasomelo lomalisomelo khaba omusilingi tsesi family sinamo message isobola khubolere akhosasola kilo oboneno mende half-wit paka saisi khaliota kharamba khakitaro khakhola khale khakhekalawo so lisomelo lyabe lyekulibwa nomusakhulu bali Masaba abazika mu UPDF nga abakho chief of staff so nga nabeleyo sisha motivating akhururayo is that buli time sinabela abimbonanga isosokho so nakana akhundi sinyala natse nafuna challenge no wopinga sinibwa I remember bisele byabe ndi mu boarding ine kusisula kimtwalo nga mwenda was 90,000 ne kimtwalo mwenda nikekeba kimikali kimyene nga kusisula zebatina sesera so ndilundi nelayo natse namaya nako mubikele byakhotsa isi nati maneluha nako balena tana kumenya wakhotseyo senior 2004 najoina Mbale SS so from Mbale SS Mbale SS senior 4 senior 2004 2006 nakhola senior 4 nabirabula yobwene neyongera lundi Mbale SS natse nakhola HSC namala 2008 HSC so nga namilawo ndi privilege ndi all mutwelo nyala wawa yakutilizi ori wani nase kumanyana kwatu ndibe khani makerere ne kuwe kamaulire yesu itile khundeba kubiyamba kana ingenda sesingendileta ne kwakana nakho ni nawe ku university nge makerere 2009 natandikha makerere na joininga ina discipline sibalanga bale bachelor's degree in women's studies era naye nabirabula ibusana bira second class up indainge so byekhusoma sinasoma kakhobusata neyongelekho ni kamasomo kakandi so isindyano babandu base bamanya balonda omundu isi tsimbapula tsikhanyala tsaba tsirebubakho birebo bikali so luwande lwekhusoma nasomile ni dini nayo nasomile bino nasomile nenasomakho kumukikinakho namala mbwani ndire nimonali nga nalimile wasomakho nolomori nasomakho khuwisibwakho obwisi bwako nasoma nekhusoma khubwene khwasayo khunasomela ate siyongela kubanga kamelu kasilimo kekhubona kale nongelekho tsinani tsimbapula olwekhuba waliyo philosophy walomari uyo usoma amala uwasomakho nowamanyisa asoma sanyala wataking advantage over the person who has never gone to school so therefore kilobona khakakho nayo khubona khuri khuyongelakho khusoma khulwekhuba khusoma it's a continuous process bakhile khuyayanila khubona khuri so alwande khusoma kimono ati nawo rumujulizi nasoma khumuko ate siyongela khusoma tanya naba nakhubonayo busanga khwakana musisawe nisiyo khubona musibe na konkwamige ndi wambonayo na serious nabakhubirayo busati nabandi heso era ndi degree na holende wachifu
tawe wasila ina bwanyala we halile hawasoma nenga aha ukaniheleho ukosimulesi wasomelaho nga iflori yapa munye mwaloti manya byababiri yena ari sino stress babana nadala besina kutesha lero ubona shalero mbona bapile bifani bari government bibi na bili mwiroba siri permanent ta simanye so birreho kimonota nisi sembelire actually abe asi uli ku weekend lo harano kusuta kama shishe mwata mwelule wabona ko kutsa kuyo babo baba ni habiye bibi actually ni baba ni bihabi bibe shedi baba ni ku babimba kubuna bunyasi ne fesi manyire biyo kwa amina musinye wana honi sinye pi amini pi wana honi pi wana kusomela ku church ne church unfortunately that time imbe oyete ya uta sisi yabambula kwa bati aringa hora mabuhuni kudigina kukwakea kwa kola kusakula ari baro mabarari utile kusomela mu huyu afura uwe khale mukutiki kuba kudigi kunyala kwa mukwire kuba so generally isomero lye lyambo kweletande ha kumwa ko kumwenda kinana muta nenga I think yama kuba kumwiko kwa 12 mu satu isu muzungu ali briske yo mujamani weza ne watanda kuyeta kama somero ke Butiru akaka ko structure ni government ne yara mukumuhono mu bifiti so lisomo bisere ebyo yaba lisomo lye kusomera mu masanza era ko banabi babasomesi babo betegerefu nabinga sikunyana wake bafukiso wake na nisitse kise kumuliro ule huwa ngano ubira mu masanza ko sibi na yose ko shabolezire shayi so generally lisomo sileba lina lili yangu tana but si mama that time yabamo babana baba committed ibasali baba committed ule huwa I remember abe I community yose yaba responsible kunsambo ye babana ni kusoma kwe babana yahebulira abesunyala wa ngasawa zitole tine simanyala bakutie ho kesa mu matore umuntu yesu wakubona omusali uli amshali ndakumanya umwana uyiwewe namweta umwana abo wesisinza era abenga ndibakubona ko omuntu uli yambi umukuru uli yambi ahuwamba wakangafu so kwabani sambo kasoma mumbera tsingumu kasoma ko uli abasomesi shesi hebulira ko biserebe nabi abenga nubona omusomesi uri ali kuhasinda kagali he wahire watimo wabo nori umurusa kagali umusindi naba numusomesi unfortunately abenga wajeno wato wamusindira kagali ngaola kuisomero elanga hapa baleti kamasi na warasi wanda ndako babina bibo so experience ye yakuyetefwe kubona ko kusoma kuri besambo kusoma kubana ukurire ba elders befe mu community ni shalero tino simanya kutayena kuti omwana mufite yaro emira kumundu mukuru hapo ate kwati yani basali babene bera mukoloma umwana wasiwe niyo mulisa no mupe so sisi mbishesha I think community responsibility yeyo yahendera mu bantu befe era isubula niyo buwanga kwesa kufuna kuma communication rero ule kubanga swabele ni sambo ngomwana sunyala wabira bina at that time mukimono you realize that government schools were performing well abo mwana akasomera mu isomero wawulira babana bafuna zikafu aggregate nenga basomera mu masanza gusa babana abo baba kuba baramba ni kamani bali basali bali basomesi so bamalisanga babira bina bilomo shesi khebula sisindi kula mugoba kula yini wanodia khebulira kumwenya benga ngobona sazi kana kola musango batande okuyimba ko teacher sibulendo sibulendo zengenje kamatori sibulendo arebe kuyimba nilisa nibusa kuyimba nilisa kule kubeso kwaba nibubuki bunywa kumutini abe odindirira busabisere nga babusa bariside ari aho mukumula zimbiro mutahuza ho nakukola kuri ari sisi aba painful moment is when you reach home and you find that my abeso asingire bibindi ikambira bana ko mari cyo singe ko bibindi nebili ari sunyalo alo batakole ko yakulire bakiro tima ko singe nebili bakole bari wo mole video oli so experiences itsetyo memories itsetyo tyabatsinda inabi era angolo babenga kwamile kusonga kwamile kuryo angolo bote mubyayi so simanyisa service era ko bisere babana baba tsoyisanga babana bako basali bako tsoyisanga babana bebufunanisi yabarambi kwamba kumutihinya be nga kwamile kwatsoyileko kumutihinyu naluka nenga lipondi lyako ndemo mahakaso wahamba
amwati namba musanvu kuna huibeka tsewalima wamama uko bolosinga bikere notse kuna kwisomero paka umwana abaho ni kimilimo kesha amanyari nzokhola ngana misomero tsakusinga ho bibindu tsakhayatsi khafo namama ibinze helutsi wasibona umwana watswanga uwe bufunanyizibu ne babana balero bano babana batsowa kusasha amanya kusaliho ni kumula mwata kasito omusali wabo wakule kumugati wawo nawanywa chai basi niye wamanya alibula mubwawelewela ku TV yes so ni basendi somehow this so called imitative modernism yewe baba community chefe chafu ule kuba abani structures zitsomesa sample zitsokesa abana kuba creative kule kuba kana batsika kimifundo kefe ni kupa baba kwatseruka ne kwabetsa kimikango creativity yefe yayeliwa ni byeso bona bali internet shalero sino kimono ngo wabera ko challenge okolaza kabindu bali mental work 5 times 5 minus this ubongo bwarambo akolore wandio shalero sino aringa internet niyetsa kimono ngashire simusumbire atande hawara musa equation baba generate the solution so when we go bula this okendera of course imeswebile ne ukupana kwazingumi angolo bali ngakolota mwabatsososa amasomo batsososa ngiwabo wondekeleza we khasho hakulekeleza basi bahala luna barawo boundary bahaluma bari yo elio bahola kunya si yo elio basi ngawuporo ne mubijana mubifusi so experience yena I think ya bakusomesa bindu bikali bakusomesa bamanya biri woshongo hakulekeleza mwamba na mama na mwela umwakola muri mwakani elanga mwapa na tseka yabo line ya grow amanya siro kana kimanafura ho kama so hata ndia khuri kumwalukosi mule wenga namwikingira hana akupengu misha kubaruta aha ukanela kuruka kumifundo watsulaho butsu na bumakongwe warukaho kimikosi kyose kwa of course bisere byo mungo bakuka bamanye bari zikhafu bisere byose bayasaka zikhafu mikosi nabi ne bukongo bukamakongwe bakalimatsa bakalima balala bakholamo bisawo balala baruka mu kimikosi kerambisa omundu bikali nga batsaho hame hafu ne baamza mukosi subire ndo bisere byo mwana omusani musoro ngo asalihire mu paka hakakumanya bindu bifana bironga biruka kimikosi ruka ne hoba ni bunayo buna bakana tsisamba buna bukoyewa ukhororwa wakola wasibirisira buna kwerango kola hakusa khana baruna lusamba eranga wetsere khundeba binayo khumanya khukhola ebindu bisere bifo parukatso khotse khakhala kamalala mumatore fabena kwetsa khwerukira tsisamba tsinyaka nefe bafuite khwitira khubakhulu ngololera papa ruka kukaruka khobaho ni bakuka barukatse kabibipo sinderu binanu birara so ngoti walolere wabona wakwana busale kukoyo akoleke so kama kongwe bakabyala tsakanabi khufumbo nganiko karanji baruka ne wakakhala wakahora bana bakumusamu na musisala wara sisala eno waraho as a of now getting fiber yongeni so mwahora bibyose areho amanya abengo hora kama kisina bwabo karinga no horo kimiti kya makongwe ngaswabere careful kyakara so abe very careful bakosomesa so bibyose abe kwamenya ko processing a fiber kwa makongo ako yesu honde bagiki miko shabe kuruka kule kuba paisa tsihafu rukana mwaira hwesomero atwa umosi rukana atwa kashulomire na riba birusaho because kama sumaruka ka promoting a creativity so bibi so ho tsina wizimbulira bari babana bamuna barahole na atwa kacha kukulalika ilo mona so kwa tsirenga hona kisara kalije yefu ikalije hayone hakulo sina kimona fenga bamasaba hala ho kabani bihasi bikambiso abe bisere byo angolo bari kwehalani bakuhu kukanini bapapa nga bambire okunywa bakubolera kiminayi kebatse kama hula kiminayi kisibakubola busa kunyumirwa nabe bilyo byesi byakusomesa abe nga bakubolere bari bisere bari bawele babo bakali bari rufutu baruhatya imezi ta rufutu runa kunywa ifulanga hayi bari uhatya munsi tahata bari waliyo kimisambo kimikali umukhalo yo mutawe yakana khokesa ari kumumunga kwarure nabi hatserutsi tahulwasi irutsi kumumunga kwarure nabi inde mwimbofu bisolo bye kumutawana bihabitsa hunywa kamana kameti so yaba he relationship
iya umundu ni bisolo ni bubwile bwesi wera arawo so umukhale umutawe uyo amanyali khakuwe bisolo ebina byekhabi bikhole birye because they used to live in harmony with the nature so kilo umutawe yakholoma ari ukhatse muyangilo mumatore muyangilo ukhatse muna musitaka muyangilo barawo bari kano tiyeyo kimisambwa kano tiye kina kimisimu bakana bakhurise bakhonese bisolo ebyendemu iya nabebe hetsa yakhumila indi mukoba yake hetsa yakhumila maybe khilakhe hetsa yakhuluma ibyo byesi bakhaka so nelero bikambiso ngani byawawo babana befarisa yakhukenda busakhuti sokhufayo kilo bona basungu beza bakhubya bari nibo basoka kumanya wele okhwisaya wele mtu no khwisaya wele kutwela khatanda hali bakusha it's from South Sudan bamanya bari abatsika wele mtu era bakhala abo bakho batsikani buyusi balanga bari kuna mwima na mwima wesi bakhola tsikira mu byambyoni bakhola kila mu bindu bibi lukani batsa khwireba khuba kuka yabele kumutawa lukani batsebeleba khuna khubyefulo khebulira wawula kho lukani wesi bawula bari yabo khasela kholi sishalo stwele fule alo bokhupa bilyo byayela byakhola byene byakhola balo bari khokhola khuri batsebeleba khuba kuka ne balo bari khemutye mutiyo mwana wo mwami matwilo mwana omwami khamanyila kho musetsa ta mutye kusolo kure mukuna kona mani kuli mukogo kwa kwikhabiye nywe ifulakile khapata wawulira kho ulimbese bembe bari mbili nyanja muhana wawulira umwe mbili nyanja muhana wo mwami fulekwe mbili nyanja ari muhana wo mwami rure ifule undye ifule khorende baloma bari khamwambuna wakherusa khaloma kharisela sele wo mwana wo mwami sibana khulyeta sela loma nyanga chili khulya chilindya mukhana wo mwami fulekwe mbili nyanja so isho njisise khubolele ndi bibi khalisonga byatambilewo umuzungu wetsile khukhukoshasa khwakorana kimima kyefwe khwatandikha khulanga namwimanga khulanga khuri uwisa ubani namwimango yabo mulosi bibi khaba bitufu ta babandu bano bamanya baringa khwabele ni kumutawana khulangananga basakhulu khwetsa khwekhala khwereba khubasakhulu babakhutambawo khulwe khube wosoma khubari dead not dead bibindu byo biliwo kilo bona batyo balo bari kimono wanawo yu umwana ngawatyukhile kimono wabo yubuye nawatyukhoyo umwana wene yakhakolari so nibyo kimono namanyile ndi bikali byesi khuneyongela khukaniha nilo niyo lukano yesu ama khundeba yesubile ndi culture yefwe nadala ari ngefwe bugiso bona ari khwarera omukuka munzu witingelele ngakhukana khuyeta bumasa ngakhukana khuyeta Africa bawuli nambo lyetso wango lyabando ngile culture yabwe khwahile khwela yenyuma khwatanda khulolela kiminyongo kyefwe khwalolela kimila yefwe bino byesi khuloma khuri bano khabesaya bamakombe byobubeyi muzungetsa buza khukoshasa nenga wamanyile era ari umutawi mumasabo umutawi amanya ari wela abatsika wele mutwe only that bebase bari nibo bamanye bari bulewela ali muntu kilo bona bali bari bawele khuli ni wele nabende uwe mu matore bari wele matsaha uwe mu forest bari wele lufutu uwe mu roots nenga yaba wele mutwela now they were talking about the omniscience of God amanye bari wela aba wose nibo bebase bari khoba niba wele bana bakali era bayesaya atsaka wele ni lukosi bamutendelesa nabi uliso kwabela atsaka ni harvest ya batsakenda ngakhwakhungule bulayi khwakhona fokhoyi khwasima khwaba ni thanksgiving era busima bona buloso obulya busati paka wela khengokho wenyama wesulusi ibyo byosi bekana khusima bakuka befwe ni wele wanyala wakhwa ona likesalila so bakhale bataya bamasala bataya bamanya wele bamasala bataya baba ni khuriya bakananatsaka bakhola tsikila kimilimo kyabo atwela bibi khalimo saidi umuzungu ngetsa watanda khurera urumandu musifu watande khubona bari okimono nga natsile wewe kholi atsikila khulutelu kholi atsikila khulwelo arisa ai kimono nga natsile ni yakhaba yandile warere mukhasa wani natandikhila wa so yoniyo lukendo lwo mumasabo mukhale akenda atsika mulukendo lwabona nga lukanana bakanana atsaka tulobona bindu bikali
bikholebwa mu bwangu nabi khulwekhuba abe bari atwela kimirwe lwekhuba omukhala aloma ari kakali atwela kalumenyamo. Wakanikhile bulayi khaba nakhubulila atafane hamayengo bole unzile mutsinganezo natsimata nulesi wakhumwimba lwanze onge ifulele lonje abisinalubulila khota ari akhulosele khulundi ibindi byosi wakanikhile wasomakho khwisikakho wasoma lilitabu FM lilingile walikenda bulayi ne ukhalisa olino khwitsa Kampala ari ukhwitsa Kampala kimono khakhusokhela imbale khubolela imbale netsendye nga numanyile efabe imbale umundu ukholakho imbale kabakhubola rumolile imbale uyoyo witsa aba umundu nga wetsile we wamile imbale utsi wamurebo wayifanire ari waye kimisala mbona buwanga buli kamatala kali buli ano so Kampala nitsa endye nga nakhale bilomo byese bye kumwiko kwa 2008 by the way lukendo senamukenange ni mubya pokopoko nga nekhale 2008 wele wanjeta nakhole combination isi balanga bari hegidi isele byo nga points tsili abe kwa 25 wele anjeta nafuna points tsa 2 kana funne points tsa 2 itso but unfortunately sine tusajabu forms it waliyo lisomero twelya antizinga mu paper 1 geography ne basendi sina mu birabula it ne surprising nginga yetse naba nabiri so nga nafune 20 points naba sina tusajabu forms it atenga babana babafuna 18 17 bafuna government so but bya wele ngani wele mwene nga akhupangile ankose mutwela bamulanga banatanga Patrick abali na coordinator Manafwa walo marisi kunyala khwale kho mwana osomile bulayi uta waba moni khukhabisana ni banko babandi wali wakanitse khu UC wali wakanitse ndeje ni ino walo marisi makerere so we wayo khusesulira makerere wanomera atsa khusesula school fees ne bibiramira accommodation binandisa mwene ni yiyi indeed asesula school fees accommodation ni bibindi samwene senaba patikana ngano ubone we have been hustling with life so crossing okhwitseyo yaba wele khubirira mukhotsa wase wandayo mayo wase khubona khuri amba kumukhono kwe khu supporting akhwitse makerere awuni sina crossing anetsena so nga namalire makerere nalumindi ne wayongese ne committee ngendi sinela mushalo sinele mbale nga namalire natse nafuna hayo hase iside yempererweyo nafuna ho ha NGO natanda khuramba ho ha contract bamba ha 6 months naramba ori hawayo nubone bulimo bwe bu contract ndiwela ho street lundi life was difficult nenga nalomendi sina rura mu Kampala ngowe mbali sija kuva Kampala nganya ase nalomendi sinile bugisu lundi saiti ule bana banika melu kaluma karinga nile bugisu na hele nabaho ninja ule sinza khokesa babandu basibe mushalo ule kubana amamusiku kashise khasomesira abana ta so nalomendi nganile mushalo umwana ule khusomanzi komba alomana nasenga na khusoma embenga Wakooli so ela welambela wesisa uri kumwiko kwa 2014 nele mbale nafuna ha contract ni some NGO then 2014 ngene nafuna halimo mu byanira bari enrollment office kana mila omusale ose mutwela wabona advert mu companies walanga bari Chagalanyi Coffee Limited abe bakana ba assistant managers ninga nubone bye khuriya uri mu Uganda muno pako manya ho mundu abe nalobile ne wambaho nabe areta ruwaye we na khumanya you are capable of this job so wa nomala khutse ne apply ngana se na apply unfortunately ni walo bakhufuna se bamba kumuna kumulimo awo ni yesi bula ngose batande akhukanguluha elo walo medicine be in Kampala ta uno nalo medicine nakobola henana Kampala ta lunari na menana na tabuli era namukholela kimilimo kesembaleyo babandu base bamanyile besimba kholele nga sindi akhabe mupita natsila ho projects tsiyeta sisinza tsiyeta babana bafubukha babandu base bamanyile sinabikanikhilila nabita nenga awo niesi bulambo bwamakhutandikhilawo ni kamaroro kasi kesi abe ne makho kekho aspiring as a member of parliament katandikha khukobola awo niesi ikhebulira nalumendi welenga wamusabile syakhwibilira ta so kimono luno syakona lulilo so natsa nakhakendio nakhaka WMP it was once that was 2021 babandu base bafukilisa mabamba bulova wele mingili netsa mu parliament muni 88%
ate nemihano umundu wamanya walimbwa na Charles Pege was a veteran politician Lugisu. However, historia pao ya Saulo ni David wakisoma wele ngo arusile walumira hakana burangirisi acha mundo yageze Bethlehem basubira baraza kulonda babo fu mu bana bageze ni welo mwe naba ni planning hakana half it akana muhano era na sebati luwela babiramo balumba basakona ni kubo futa nifaho kana half it ya elanga ni halendu ni kumwihoyo kumukali era ni siri fasikali isi babandu base batilu kule hoba banzole silana banza misile isi mbele mu bunyasi era bonare ne khale khumesa ni balangira era khola mulazi songa tieli nambo lino ni batilu kule hoba banzisika bandera muna munde bwi so ndiwe kumwihoyo era mbalu na khulese habe bilire ta khule hoba na so mutambi khwitsa nalo malomala mu hoba lu hoba linambo akhali wele mbaye singita yes kale mukana kumaliza ngo bari hakendede kwamba sura kile tinyanga nitsezo nenga ulukwana bakhasi no bulweso kana kulweselako lweba isiba masaba uhako bari kukana itsingana ubaha bwesinyana nabo lesaho bakali balila kumutambo fenga kukenda ne nyongesa omuzuo mukanda ni wasika omusungu emba kumwenya walomari buba iwe khushalo khuno bulinga bimuli khumabale ulibusha byoma byakhulekhela butambi butambo kheba utamba busanga lukheba butambi khulwala nikho butambi ne khufa nikho bumarani kamatoro limanga kamapondo limanga ni bulo limanga ukhelisa butambi nanu khuno khatambanga songa na khubola abandu befendi mba khuno khatambata ne wele wakhuwa kamani ako karambise itoro limao mwoko limao wela anyala khwambila sisa wawona bunana butambi kana akhutsa mumwiko kumuyaha ne akhutsa mumayiya khukhwakanila omwana wawele Yesu Kristo ngana khubapilisa kumulange mbalombe ndi khakhwikhoye ne khwikhoyele muwele ukhekhoya khutsa khumela khacha munzu ya mumelo yasinatulungu khakhwikhoye nga khwakanila omwana omungali nga wetsile ni sifuba unyala wamusambakila wakholare wafu khacha wanywa amela nabi wapana khacha watsunukhila khwitole lyowasho ingokhoyo washo weba ulwekhuba kana bakhupaka kholorye nga nekhulya khusubila khuli kumwakha kwitsa abana khabatsa esomelo lya nenga oramisemo khafwiti khakhenakho khanyala khawa umwana buwanga wamenya musibala muno ngomwana usomile ule khusabinga linambo lye bulayi so ngana khubalombe ndi umugasha mukhasela khano ababelo wesisa akende ni nabo abalele bulayi era khubone khuri planningira bisinza byefwe ngebugisu khulumana nabinga kamatete muchupa khulombe khuri kumoyo kuno kukwe khulumana nga kamatete kumoyo kuno kwe khubonanga uninanga khukhwesa wela khubele bakuka befwe bamasinde mulilo bakijana wa malwa bawalija na meme bosi betse bakhubele khubona khuri khuambana mulukendo lwe khuambana isi khuna wesebwa lukosi isi khuna bagainingira khumesa ikhulu ya government awone babana befwe inyuma yona basubula khufuna kamatunda kamalayi so ngefwe barangisi ba members of parliament khwaiya makhulu khuna kendela atwela ni nanyo kimono ni babandi mutse mukhulombele wele ngabo kulule sasu tse ukulule ngolo mori butwela witse munana aba masala ngasibwezile khunaba bulayi bana khukhomyasa khubagaininga mu government yefu ya NRM isi khunafuna ta ule khuba bana khunyomelesa khule khubafu bena khulumana so isho simbalomba isi batilu base bahama base nasubile mukhasela ahenza khuba ni nanyo elemba lombe ndi kama tulike simba pilise ndi mubemu yandibele khubela atwela khuryo mumatuli umo khunawesa na byambaso mumatuli umo khuna lobingilamo khubone khuri ukula sita buni kalamu babana befe batsena isomero khwetsu batseka lutaye khuri bamasaba ni liswa lyabwe khwetsu banimbalu ni wele bonane wakho sima wakho wali isaye khwasala na khwakhila liswa lyara malina lifwiti simanyise sele khwakhile khwakholakho kama kesha kandi ngake khusomesa abana khwabona khuri babana befe bana bambula buna bulayi
yabwenawo nabasimile ni timu yo subile ndi khufuna lubisele ebindu khung'ayemo era nasekana inombe ndi lunakhu kwa Christmas nga lwolile wela ndi ababelewo esisa afurire khuba kabila shesi mukana era paka nakhwitsa khwakana lundi sena manga Wakooli Godfrey Matembu ngendi member of parliament khuwe Butiru Manafwa kana bakhikhilile mu lukhobo lukhulu lwe linambo wanyala nabi ulemero wasoma khwisibwakho wasoma ni bitebe byefe bino nafana khwisibwakho wengira nabi wenga khwikela omupatire bari bwasha bwelabula bwasha nebwilabula tae ulio wanyana bukene nafe nambasabo wabuulile amukani habikana nabi wemba wakani nizingano sesi hamba sindi watsimanyata balanga walula abantu lomono yu lumasabolana lokani kharye nebutufu nasenara mire niyanga ayisinyana mayana ndi babandu balero ko basesi mbona ndi umwana walero ndaluli milu masaba lukani habula yareta ari chesi nomba ngohoken na fori tsasi and wandi hebubakha ukana humungona mwali akani hesina shesa hakani hebula ita shesa hubolere situfu shebula mukwewe biesa hakani hebula ita nibe bino bye kholo mazingano manya kimina yimanya bindu fenga bamasaba awonyala wamungona ho basinya habisa ko kimya haketa mwena ho kimya hakewe ahali ngoli makoki wambaso situfu wabe yele sayingira nawe ta awunwesi ngana wandi hawaka kasa nenge program yake endelelyo wabelo umundu mulayo khole bindu bihali bitu alta nambasa khakobole khumukhobeho nundi khumwamisa mubike byesaramena bino bikali byesaramena byo kholo singa bakansa mulumasaba isena la medokas kimono umwakansi wenywe programu lumasaba to the world ukholisa na khulundi wele abalinde